Kinong yalam jaka Newtrap Youth Council HYC Riboy District menhak arterek unai weng nagajing bitar lor kajing sya aweng kamno kisan ngut kisam lakasi nagakam kabagi jutrai kum kinong ap pahara haga College of Postgraduate Studies in Agricultural Science kabadon haga Central Agricultural University CAU ho umyam. Kilalit ban panjing pensyai lor kajing sya aweng kamno kabaklam nongrem na udin jongane kajaka pulia. Hakani ke jinglet ye kendo jikinong alam ke HYC yo Professor JK Chauhan ubade udin jongane ke jaka pulia lalam khamat da uba Hercules Suteng ubade presiden bat ki weki kinong alam. Katkum ke jingyo jingtip jong keseng HYC loong ba sanut kisam lakasi ki baterai kum kinong ap pahara hakani ke jaka pulia jong ke sorkar kemi kila sya wengkam klem da sya kan jo aktien ne klem da jingtip ye yeki Hendrai la shuweng jubor bat donru na preng joki ke baterai mentala kum ba shpos nam tam Kini kisamla ke belasya aweng kam jubor nagane kejaka pulie ki kenthop ya ka beautiful lengdo yaisan lang kharsano makdo idalin rani bad ar makri. Habakran ha kinong tho kubor uba Hercules Suteng kumunong ngelam keseng ula penram jore ke jingle don bor jogi bor penya jongane kejaka pulie. Barulong bagane ke jing weng kam jubor kalong kabam shongnya ruem. Haga ba bon kini klatrai la bon snem. Bat balakni ru ya kalat kamai jongki. Ula ongru bakat kum gajing ekran berudin jongane kejaka pulia ula aidau balaweng kami kini kisamla kasi tang namar bagi bor peniat jongane kejaka pulia kadan hapadeng gajing kerduk pisa ban siu ketulap skinong tray bat ula kenoru badan hapadeng gini ginong tray ki belayat lat iki kendon tray kam jong kene kejaka pulia une unang yalam ke HYC ula ong bagani ke DKA ke bamla ban pediang tang namar gajing bakla kabarit baria belasu beng kam jubor ya kini kisamla kasi Bat uloong ba kendang ya ibu dien halo kini kejing weng kam jubor ya kini kisamla. Hadin bangi layo komplain lagi sangut ki baterai hakan dia ki baterai kum ki security kejing komplain juki halor kejing sabe kam juki ke ba kenungrim ba ki krempit yo no no ndai ki laki sabe no ya kam juki nakal yang jeng ngaseng ni sosiajur hadin ba yo jing komplain naki try jela ani produk prosnam jing baterai kantam kum ikam i barit i baria ndai ilasa kini do ya kadika jakpo juki dengan nakal yang jengi wan ban pancing syai nunu bin kani ka office yung tamas ni nakal yang jenga seng ni la ong ni uba la no de ban thet be ya kidiki try jela nei kasi jengi iban yang ni ka kam ka ba itre kata kumbang itip ba kani ka kam ba itre ni kidiki nam taka security tingi kwa hi ba une ude ban thet be ya ki try jela ya kani ka kam bat lada umthab igre jala nagaleng jaka sangi ni persajur lada ngi tanghet singi un sathab de kiwe pat ki ibana bar jala tengi kwa hina kaleng kaseng ba ini ba umthab de kitra jala namar kum ba ula panpau hangi kaseng ba ong ba kidan sibun kidau ba ki le bakla tena kaleng jing kaseng ni lapa jing chai na u tedin ba pen kita jing bele bakla jing ki tena kaleng jing la request ya uba de ban tablet ya kita jela lada bagini gile bakla handai in tab ya giwe pat ba ibumdan ke jingile bakla namar ba tang bar le bakla we handai umut ban along kumban tambor lane bon mailat su ya kita jela ban tre kana ke office nakal yang juga kaseng yang ha ta kana rem ban ailat soy ki trai jela ba kidre kintra hakane ka office ikwa hiro bangin pa ka clear message sa ki company tangi company bat kino ki institution ba ningkong do kidi bat prefer so ya ki locality ki jongi namar ba kajela jongi kamdi chu kata kajela kapadang biet namar yi phai ka pathai ya kan ka jela ka jongi ka pathai ka pamenta ka pathai start ilap ba ki basa ini jela jongi kidi ki babun hi kidi balanang lastar takadaw ba nang nei sakmat lada ka one ka company la ne ka institution kano ka baningkong ning sapi kidi ban Aiswa ya ki try mulut try ri parado prasnam ki jongi